Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sambitu ini nu tapi dengan garu dia asal kemuliaan sedih penutan sedih ampan dia ru kurisal bele do lesu ru kurisal bele ada buah bian bete ko itu serati bele bian sampai sebenarnya us kita gerawat bisa benamian asal makbalik kita ko itu matabla gene bete kita mentak nama-nama so manak aja kita ampan kesucian Aku suciin yang atas dia perkala. Dia lo babak sembahyang. Erwin. Ini tenbi. Iki bisa dipit tegi penari kasabak kasi timisrati bentar-bentar ne antag ano asal dari teruku. Sei, iki asal na aku tad menggoel sebenarnya importante. Pero pente que importante terus na asal balik bisa sa pala bisa mian. Dia lo babak sembahyang ni atas dia perkala asal wajib tad cuma hilang TV. Kaya kita pinang bayang sabi ano mian ini be awe sumakuha abisan di kita nang bayang upama niya le do parkala menga petinang te sembayang le asal ano kelingan do atau ger be terima Allah suatas dia parkala subai niya inang te atau mencari bisa pine dembu aja bisa rapinain kesucian be pinti siaga kesucian samia tidak peglisin te maksudnya dia akan nih peglisin tersamian dia lo mandiri kepe ngarap Allah Subhanahu Wa Taala. Umus pagsuci atas dua perkala, dia lo kita mempersembayang atas dua perkala atas pagsuci. Kesa pagsuci pamandi, ini dia lo. Kesa pagsuci pamandi, yang kerue pagsuci umus mandi ini magail, makin nambayang. Sige, ito na pagsabayangin, di ba kita dahil nambayang may piinad sa amin, ngunit apelikan tabi nandiyan, atau anan nga kapagayil, gay. So, dahil ang mansambayang tet, so kita, miyan nagsuci. Suci, atas may parakala, pabasaray tabalik, magbalik-balik, miyan kesa pamandi, keruwe, pagayil. Umusnag na kita, ito ang pagpandi. Okay, na bisa ngagam nga ano ito balik kita bi amban gawin pinte hunit so garo ano binisara sa so mingkam bisa binisara asal mahabin asal subay kita bi pag pangandakan tuanin magtabang kam pagtabangan ng pinte si kanta makap si kabin dumen ko alusi kita ko ito pagtabangan ng nagbono agmasihat dai na balik kita yang barian. Kalau balik kita ang magpanan-panan sa paggrupo ng maghasiat, sumagawa pagtulong-tulungan tabi, ganta pagibalat tabi, makapit kita hindi. Ito rin, bisa yan, nasinin, duman hadja ako Israel. Taginin duman din, Omar Pente, gekam, maksalain mo, ko tao, manag na ang manpagpandi. Sine kita, bigita umandi ko ito. Kanya mga cari, asal mustahil te bang pin niya te inda mapin te botet kalit pin ne wege ko taw mandi ko mustahil te dibekyan ni sab pisi magay mustahil atawa asal bitne wala may ko bisa ko le ano sab bitne ko dustan ko ano bisra ko le so ko dustan asal ngan dusta ka ang pin wege ko taw mandi ko taw magay say naga sulit kita ko ito magkawag kita misalnya asal itu bisa do perkalain bang ni apin lagi ko tahu man ko tahu makain asal dari besar do ni ben bisa ko asal pite asal ngendus mustahil tadi sesuai pite mikir ko itu asal penting kita kan alhamdulillah tahu le kita mandi alhamdulillah sampai tahu kita mandi do tahu kita mandi dalam sembahyang kita jadi dembu apin ko syarat delo dia sembahyang dan makin terima wa Tuhan saya bete ini saya kita mencuci rel dan kemo dengan tasio cile
Ubus, tak kira kita apabila bersuci atas beberapa kala, ini pagpandi ruk pag-ayil. Nak kita yang pagpandi. Mo pagdana kita pagpandi. Dana buhay le pagkikhan tine pagpendin buhay dua na sedih. Banggalay, anuhin manggalay, biyan buhay ini ruk hindi ne. Kaya mo dene mo dua beberapa kala burak sam kastero tibene. Ubus bisan pembe niat pengku tustaan mangga kumaga kutaw mandi atau mustahil mangga kutaw mandi cuma itu asal gak dapat pinatu gue sakain sikit bi bang kuing ke bustan temenditan bi bang kuing ke bustan temenditan bi kuing ingin kabang kumu pinirutan bi cuma dehelu amban ke pengaji tebi dia lo man ke pengaji tebi bang dan kita ulama nggak kanji tebi siga begitu magkapaan magkapengaji kue aku niyan aku nggak ako pengaji suwe direct siya ko maganda magtaw suwe nggak ako ano nga pengaji nah pag maganda na gini siya pinaparo sa amin kaya siya sa materi pinuli ini pinulias sa mataramin maarap na kaya mo natin naglalakip ini asal nggak dapat suwe ko asal mandi binti bang ini asal membakas hilangan ini diberi binti halal lihat suwe diberi binti haram angkat saya mandi lang suwe halal lihat suwe ko yan siyan sa lain dahil lo amban ke pengaji tibrelan kitab sila ka mga tinawin yan yung may ko matingitangan ka at wabing ako bang sa inge bang po inge pemendibin si waktu kita bagas jima si ini pete magdiulit ini ubos dane ruti kemon yan begibisan pi ako rendangan magagens ko si kam kiro kumakato puro man siya kuy marike sabi na pag ekakam bisan peseng kita o suntuk magano sa amin sige kumakato pama suwe petut na ko si kamo petut na ko si kamo sa ido pag anuin sa ido pag nagsutsihin miyan inabinit ubos sa ido nagsutsihin si kamo ito niya mo gaya te pinda mian ada kala ada pintu dia lumabi ada kala sopa sume sai itu gania inu ne gua bang pinandak ko pinta ko ako ko taw magtukin kumare so asal maganda ko tiya pag sa maganda ko ya ko tinalo ko maksiat sume ini asal mepi maganda ko tiya ko taw mandi ko pintu niya Pagke pagkumenta umandi ko pero hindi ko maglapa pisi bibang pisi kana pisa manano ubos ni apandakan ni shortcut ni apandakan ni siya ni shortcut ni kaysa migniat so kemo ni ada na uti basta ini bisrata bi kemon niat ganiat asal ke bang niat ganiat niat ini enggak niat ni ke asal ini ke kedua kamari inuit tuan perkalai niat berniat umus berniat kau berniat di pandangan gana betulan tinu kita kita kosong merusa pete pa sa serius doa ada pete ko ako sa kata na talabalang ko sa iya sesuai ini begel ko si pasal macam ni ubus ko pa ano si Jima senda ko sa amia mandi na ko sa amia pinay iya ke mosari na may ko mandi na bukan ata talabalang ko gam ko ka tiyaw ko indama pagindama na relo si Malik si Umar kemo na ka tiyaw ko sesuai nasa na ndak ambil suy patay ba ito suci ba ano ko ba ito suci okay ni magniat kita bi magniat pwede pinin pimian Rabbul Hadas ini yang ngangkat ini hadas bagas elevate mian enggak ni ada niatin ini niatin ubus pekus kau magniat memendiman dari kau pilih memendihin ini takmimul ma
ta'mimul badani bil ma. Ini pandangannya. Nasina manusia sekulang-kulang ni manusia dia tahu. Agak ini asito awese diawa na pinte maaripanen. Yene dia tahu ngalatak bohe haja iya dok barane. Iya. Pangtehinang we ne, tehinang we manusia. Ye junuble. Man dia saben ke pegdiat dok letak ni haja ke membaranen dok bohe ini maka pandai sah ni. Manteri ini awal pemura ini serain segitu ni. Al-Husul. Itu bisa pagpandi. Pagpandi ini ada pende. Ta'mimul badan bilma. Ini pende. Sudah hajar pende. Latak nuke mon baranun dok boy. Latak nuke mon baranun dok boy sabiya. Ubus gang gangut pergi pende na pende siang pende telu itu samian dok ni apa zikir sami. Kau pilih besok tahu hari ni. Tak siap pilih binis lagu ni pinta apa dia pun tahu. Namun dia ni sempat 5 tahun berpengantan dah. Asal pemain nama samian. Suai saya ini muhim. Niat asal anak ni ponan niat asal dia ni tahala. Ubus ini sekolah bisa negara binasa ini. Bisa negara tahu bang ini aman delu karawan dia bang delu sami semua. Basta importante bang enen mandi sumegua aja latak lukemon baran untuk boe ini kompleto etin enen mandi ke wata suci ke tu Allah Subhanahu wa taala. Us gangot kita pun gangot saben sarai. Maka gangot saben sara Allah Subhanahu wa taala bu. Ini pegekan mga ka ustad saben dora ma saben pindi. Sumegua anu kita nyet do kita bang ini tet asal bisaratwanin bang kasal ke bang mobil. Bang saya ini kasih tahu sama. Pero Allah Subhanahu wa taala ini wa in kuntum junuban fattaharu. Bang bin kam kas junub. Maksud jahat jaga ko ingin pagsuci bin ene mandi. Ko ene mandi bin ene ta'mimul badani bil ma. Bang ka baga junub maksud ci. Ko ingin pagsucihin ene mandi. Ko ingin mandihin. Letak mo jike umbaran dulu boy. Ini suci ka tu Allah Subhanahu wa taala. Ubus ya. Us pepita bang tinuto na pinayano pineka na pwede sa kami ni kemo. Tawaruyan, sabatuluin biyan may papa ne duklara Umar dukpente salhab bang dalam pengantin sa amin les sakirakanin. Iya. Sumagua bangga na papa ne ka basta tahak haja kaya kain takakan ke mata Umar maksari na takakan niya. Itin suci ne. Itin jari na si Allah Subhanahu wa taala. Bangka bekas junub, supaya kau magniat, us magniat, mandi kau kulit mandiin, letak buat cikau barang boleh makasari. Umar, kita ni kaya macam pintu mengemel. Semua gua pintu me asal expert deka me, kemudian ne, pergi ini asal mereka asal bicara sama ni asal me. Pendi leh, biar dan mag masih Malik, itu bicara no kuin nama, kusi Sirul, kusi Rasul, kusi Umar, dan apa bermana? Soal importante, basta kita maka pandi dihelu amban pagsambayang tibi. Maka pandi dihelu amban pagsambayang tibi. Yan. Ubus tahu na kita mandi. Tahu na kita mandi sa amyan. Ko ito sarabi ni men kemon, duk niat ne, duk ko siya kumain ni sa kemon sa amyan, ito na pandakan ni sa amyan, inge ni kita biya do alay magkasani. Importante basta magcuci kita. Ubus tahu na kita mandi niya atas 5 perkala wajib dehelu amban ka panambayang tibi sumigua pinandihan. Niya atas 5 perkala wajib dehelu amban ka panambayang sumigua dedo inilan sumigua pagdoyin indamano sumigua pandi. Pinandihin para may katsamian. Tagatag na sinakam mikayurong ng buha hajang maglibeli ko sabdo lutek ka bang ide na pay sinakam mikayurong okay marag na ang pancima ite marag na pancima kapital kami cima so wajib cime pinandihan bang kapital cima ito ba us panglabot tapi si meden so akati sa magringat tapi wajib cime pinandihan bang bakas ilah asya us suci ne bakas ini perempuan
Bakas nipas, bakas nganak, bakas nganak wajib suwe ino ande. Pagi kita bi agar kita bila agar kita bi nipas, suwe tak na pende wajib si kita bi, bang kita bakas cuno pagdembo pagdaro kibinin samian wajib suwe inan dia ni. Sikerue, negine pende khurujul mandi bi syahwa. Suwe pende bang pegua pende menniin duk yene keba ismi. Syahwa ini baik bang kita yakan sa bais. Syahwa. Bais. Ubus kaisa apan jimaan koron pegua menit sebab ini pergi bersama mai kita nul si kedua bangkit pegua meniten ya kesatan au manaman si petulihan duk si pengepian duk si petulihan bang pegua meniten di bisahwa iyan kuat tengah bisamian ikan semua wajib pinimbihan ini mali Sumaguwa asikeruwe. Sinagan menganu sikeruwe. Ini tak ni sikeruwe ini. Nikini kau kah? Bangin kafir pasik si agama. Islamul kafir. Sumaguwa manusia bang manusia bakas kafir pasik dalam Islam. Sumaguwa sinuci ni Behelu amban kepada bayang ne, sinuwa ye mandi atau pinandi wame imam samen imam si dan kuman di macam macam sui pinandi ini marsani wajib sui mandi sikitelu kesunu ni apin ne iltikaul khitanain ini medili kami kuna me magrolo atu sin sainin us sinagam ngetam serang oleh iltikaul khitanain bisa Arab bisa Arab sidam Gak bekas tikilai bina sawe TV. Bang kesua yang dua sinonna. Bang penne me kesua yene kue pirinci mubian hitan yene bekas buah besar bang penne me kesua ini dua ponsot. Ya tu saya nama. Bang isa buah isa kue pirinci mubian bang penne me kesua ini bekas dua antara dua ini bekas si ini Islam ini Islam atau apa bahasa ini beta dulu samia usaha sini namanya bisan gay pegua bisan gay us kue ni ada buah amban kam meg withdraw beta bisa aja asal pinte sinu samia ne ubus packing ne kani apin talay me bakas maginang ini binin packing kita bakas maginang ubus asal na sen baca asal wahin na us me pin hat bisa dupitagan dempong tu dempong saja dempong ngape na inapusan den ngiloyok kan ero na withdraw withdraw ien bisan say kahalanten bi sumegua kita bi mandi so kita bi wajib sumegua pinimbihan me kikinang lesamian ubus Kesuno si keempat ini dengan khas kita bi simekan dante bi simekan dante bi bang bagas ilaha asie bang bagas mian ini binin mian bagas ini rembuah mian nganak nipas haiduk nipas na akante bi sie simegua si wajib ini mian wajib ini binin pinimbihan. So siya wajib mandi, magin hello, magin kasari siya ng bayan, magin siya ng bayan. Umus si kalime, kaya administrasi, sino man ikaw, si ano Islam o kafir, yan manusia Muslim, ubus, pasek dalam kafir, pasek dalam Islam, dalam Islam tinagaman pagkas kafir ubus mag-Islam, sumagawa pinandi, dia menjadi ng bayan dahil sumagawa pinandi. Ubus bang anak iakan umat. Dua anak Bisaya, anak Sambonggenya. Dua anak Mesil. Anak iakan. Lu lihat tak segitu, memputi kemana kante, lu samia. Semua peten lu nak anak insya peten. So ini petenan nen, lu nak kita membayar demo. Itu segitu di ilet membayar atau samia.
Makina japi mga lulang, mga sibig sepuan atau sibig legotan atau sibig ano sabi. Ubus ini bangian pasik di sembahyang ini wajib sumipin diti umana atau kaya. Sumipin nanti pegi wah kapit tagna ni kami guna agaman. Agaman. Iya kan buat. Ya karena bangsa ini bangsa ya kan. Muslimin itu agama. Tidak sama agama sama. Porque may bisa maya kami masuk tu bangsa. Semua binisrahin tu si bangsa. Binisrahin si pasar agama. Bisa ba anak ya kan empuno no sa amin. Magkano ba yan? Bisan kanian nalay katon bakas may nabut kali mo. Nah, bang bakas makasapot na sa kayo ka Muslim. Bisan sa pan may. Kaya pa ba? At least pente kung pinili umur 30 tahun. Asaka bakas may magsambahayang upama. Ubos na ba na ni pente sambayang. Saya may pengumulan na may 40 tahun ni. So dalam 30 tahun lagi bisa siapa nih minta dia bakas pakai lapal kali ini. So gini harus mandi. Gini wajib pindah dia. Asal kafir bayan mangkin ang bayang. Bangkin ang bayang dia sa kafir kumanda mangkin esa sambayangin esa tehunan ni. Ni ulama sa dama simen dua waktu samen terus asal iram ko iri samen bang menuin tinang kafir. Bang na ko masih dari jam belum kafir asal gay mencari. So ay magbalik Islam bagus. Makin belikan. Nunggu siya pandai kata ini pandai dah aku mandi asal nuti aja. Nah, masalah. Suci aja mbak kapi ni magdalam ke Islam. Ini niya. Okay, of course, semua. Suci ya mbak kapi magdalam ke Islam ini niya sana. Ubus ini na pain niya me. Si waktu kita junub. Ubus na okay. Tahu na kita mandi. Tahu na kita mandi. Si waktu kita beri junub itu mah. Gak begitu makapandi. Gak begitu makapandi. Dalam junub. Kung si sumian, kung si sumian, elaw Jumaat, us kita bin namayang pajar, magdayday 7 kharaj. Sumiwa delo aman kharaj na indama pwede baran kun mipira. Dalam junub ini makasari kampi makasari tapara sa terus ini. Magkasari ka rumengan mo junubtan biya to ka. 7 bata 7 yan. 7 itu si pengejen dari masjid. Paras mencari. Mga paras magkasari. Magkasari. Bisa begitu magkapandi. Abdu. Yan magkasari. Saya basta raja mga masjid. Pinindamihan. Gay haja magkasari kaya walang bahaya. Haram si junub internasional bangke wagay magkapandi. Gay kaya magkasari ng bahaya. Haram. Dumentera salme asage hinaram gay kaya magkasari ng bahaya kaya magiging magjuka wagay kaya magkasari. Nasuha ka pinandi sa matsi. Nani kau susah dulu. Nasuha ko suha sa nakagat. Suha hanggang suha paglawin ko bina suha nga tao. Suha nga tao suha magkira magkati yan. Gaya magkasari gaya magkana agama niya masal pati yan agamahin. Ngayon si tinila siya magkakanda niya siyempre kita orang Daniel. Ipan nila kung aksidente itu binin sa dagang mano magkasamihan suha suci bisa yan. Di mencari dia lo. Dia begitu dulu. Si kedua junub haram si junub dia magkasari magtawab si Makkah. Garonia yang tidak kita itu tawab si dia Makkah. Dia kita magkasari pas betul masjid haram si Ka'bah magtawab bang kita bijalan junub. Sebisa itu bangkai kita magkapandi dia kita magkasari ini bian ini binin bian pasek betul haram kita magtawab. Sekitar ng hinaram, ngantaran kita yung mushab. Dalam juru. Kung may kapit, kung si Umar, kung Musa, si Sirul, magbasa Quran. Jadi kamayan detala masya Quranin, sumaguha dalam juru. Suma ini hawa istiqamar masya Quranin, bisa dalam juru. Ina daw Sirul Quranin masya Quran. So bangga dalam juru, kaya masya Quran si Sirul. Yan hawa istiqamar.
ini dia magkazari. Bisan penting antara esa masa. Misan antara Quranin, dia magkazari antara Quranin sewaktu kita abdu dalam judul kat kapan misalnya. Si keempat asal masa dia masa Quran. Dapat may istighfar kan. Benabdo kan. Tak kira, pasok ano yan? Pesong. Isok kinayo ko. Dia magkazari masa Quran. Sumagawa masa Quran dalam pengetahuan mo. Menjadi. Junub. Dalam junub. Menjadi kan. Kadari, untuk pengetahuan. Dalam pengetahuan. Ada. Kung ito na pwede si junub. Kung ito ay kakasilyas tili. Dalam lumaan din dalam kasilyas. Duk magtangin duk buhay ini. Gana sedih. Bang kita paasik piu mag-ayil, magkazari kita mawag kita mag-ayil so kita mag-zikir atau sinasabi. Magkazari kita bismillah atau mag-ayil dalam kasilyasian mo. Mag-ano kasilyasian duk. Kailangan najis. Najis. Kadari ka dyan. Pengetahuan na. Hindi ba magkazari ang pengetahuan? Di ba betul hindi masuk ang magkab ng buhay. Kaya nung kita tayo luma, kaya kita po si masjid, kaya kita po si masjid ng bayang bang ini, bang gusto kita kaya sa luma. So luma talaga kasi last time mag-ano ini, hot alam mo pag anong buhay. Mag-ano bawal paggiruan ulit. Magkasari. Magdalis na. May magdalis. Magkasari kita mas sa Quran, nagzikir ledelem kasi la swak kita magahit, budelem kasi la siya nagano. Hindi ba magkasari? Setiap may nama siya abdo mo. Ada pengetahuan po benda mah. Indama rin, di pengetahuan indama. So, ang binisarya magkasari. Indama? Sige. Yan magkasari si Junub, ini ang masakuran. Demikian, pag-isikilay ko ng masakuran, yan magkasari. Yan magkasari, si Bakyo dalam Junub, mas sa keodok dalam pengetahuan sa amin, ini mas dalam Quran, yan magkasari. Umos, duman mas sa Quran, kung may question yan, mag-ayil, dalam disikpitan, gani ang pagano sa di, diplomano, magkazari kayo mas sa zikir dalam pengetahuan, bang kayo mag-ayil, lo dalam kasilas, etinin, magtangan mo, pengilan leno, kasilas mo naman. Sumagawa, gay ilabalan, sumagawa, ini dalam pengetahuan sa amin sana yan. Sumagawa, bang jurub, magjurub, di magkazari, banggekyo magkazari, banggekyo magkasmakapandi, salido, pinasa, duk salido, ini, bangkuran dari penyataan natin, pinasa, ini, di manjari, Quran, pinasa, salido, dari penyataan, duk ano, pinasa, bangkyo, dari jurub sana. Kasuro, al-muksu pilmasit, ko ito, di kita bisa lihat, tapi pengajian, ya kita bangkit, bekas jurub, suruh kita mandi, mandi kita itu si pengajian sampai di kuala masjid. Bang kita ni, dalam junub, dia kau makasari lingko, petena dalam masjid indama, ubus, bangge kau makapan. Okay. Sumagua, gana lang seti, indama matang pitu si pekpolahan, mian lawanin, nukan lawangin ang panina indama dalam junubi. Magkasari atau lain. Magkasari bang open na palabay awan sabil palabay aja. Bang palabay aja. Yan aman de masjid Israel tu al-mukthu fil masjid ye ko mazari ko ni ko ni ko palabay. Bang to dalam ini dalam jum semua ini semua kau atina ini yan suci real. Ubus kasuno biar bang kau indah makas junub sirende gak bakas halal kawinu kuingge pagsucino ini tandaan asal kita di makasari mengulas yang dati mau boleh sih kumpul magupu indam asal gak ated niya sambat indah masuk cianci Siwemeg tawbat hel. Bisan be ubus semun be mendere bu anul Dok buhele mendine min telu samananu bangere meg tawbat tujuan.
makin mandi itu ni sembahyang. Ubus ini. Ubus setiap-tiap agama temin lima. Ini magsahadat, magsambahyang, magpuasa, maghaji, magzakat. Setiap-tiap ini agama lima ini niya arukunnya. Niya arukunnya. Sahadatin niya arukunnya. Sambahyangin niya arukunnya. Puasa niya arukunnya atau wajib niya, maghaji, magzakat lain na sabihan. Demikian si pagpandi mo niya arukunnya. Niya arukunnya. Naghati wa di pagsambayang, bang rukunin taamban kisah sambayang tinbi. Bang wajibin taamban sah sambayang tinbi sumaguwa ginantiya. Bang sunnatin taamban dalam sambayang sah sambayang tinbi suy kulang pala. Kawan beda nukun duk wajib duk parto. Sih. Bang rukun taamban gatewa gesa sambayangin. Nansi pagpandi niya atas dua parkala rukun. Bang rukun nen ga tewa mure bang pagpendite bi kuya administratif bi muslimian gani agunani sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang gana ni rukun niya atas parkala. Piung komo bang ina rukun nga dok soma. Kaysa subela takbaran no mo kemon. Ay rukun bisa be komandi me da bahari di latag mo baran Gesa. Gesa. Si ani apa tembaru. Perwenan demikian kebubuhan di baran. Pete la teman. Si kedue. Si nak kamu kalau si kedue. Niat. Niat hello. Niat. Niat. Bangge tanu bisan pekete man di banggeru nan dua rukun ini bunda bangene pendidikan bisa do mopot ti bisa enggak terus. Ini suatu magniat, ya bro. Suatu magniat mandi, nagsuci, duk sumegua kemon ko pare si umia ne tiri latak barano no samya sah yene nule. Sah yene nule. Suatu bang ko pare si umalnya pine dem pongbaran samya pegaluin en asal pine ke diri kau ne pagpande samya. Dan do tibi asal A+. A+ ke Makazari. Makazari غسل بني النية يعني بني وهي المميزة للعبادة. كم أنا كل بسلاكم بمبارك ini basta niat tenbi gania pinarihelo atau ini kapital tebi ini dirang tebi ibarat tujuh Allah subhanahu wa taala niatnya. Mismo sembahyang nasib ikhtilaf ulamain dia pinain ngitung ne niatin demu aman rukun sembahyang. Dia memang keulamaan niatin duman rukun. Ini bisrani pakai duman rukun pinepisi dehelu aman rukun ini penne syarat sembahyang. Syarat dehelu tinaima sembahyangin sumainun niat samia. Syarat duman rukun. Ini sedang buat keulamaan pindah lambut niatin si rukun samia. Semua importantinen bangkit tibina inang ibarat duman aja kegiatan tenbi pagzikiran tenbi sudah kita sang mati semua mesainin pemenditi bisa merah dapat cuci tebi ini kita bahasa nambayang pinti oke nenu tenbi oke cuci tenbi ini kawati aja kita natabu islamian gani adiat dengan ini gak pinik sallallahu subhanahu wa taala bagi dia pendengar tebi sumian istakay ko pinay masbay kay kahanaman kita ilap siniya sumian pekniat tele oras kita sampina mandi atau oras na kaulusong nga hinang mo yan ina yan pasambahayang nake puasa nake haji nake oras na kausang lusong nga hinang ne makipani anu niat manggaro ka pe am sana na ada kali ne balik di siniat bisan dubito an bibe asal mi impirme ruko asa kita tiga agate peliko meron sa amin kaya kahunita ko naman sumisa ini shorton bin hajjar pero niya lu kamari hajje niya lu kamari hajje sikite bi pasal pek niya
Ge manjari ilapala. Lutan siya sa ikapitibi. Sampai ko ito na aja manusia lu kita iyakan. Kita halapin ni usalli para dhuhri arba kata saya. Ge manjari niatin dalam Binisa. Ge manjari amai niatin dalam sidela binisa dalam suku dalam pengitan. Si ini ni ada satu sisihin. Wai penne inaru usallim wai niatin. Bumisana kami ke ulamanin pimpi banggan aliat dia menjadi sembayangin. Benar sih. Suaya ban pegtei ma. Dubai inanan usallihin. Suaya inanan suala lagi pilek dalam bete. Tapi haja inanon saya. Ini inang tapi basta niat ge manjari binisa sedilla. Sebegitu ya saya tahu saya. Heruyan inunen. Ubus Mas dari Junubin ini pinahin ke istinjaian. Istinja pupu. Pupu si Mangi duk si anu. So ikani kita bilai pandak ke mana-mana. Ubus ini ne, ubus ne rute ni ape 10 menit. Patah TV, ape rute balik subject ni. Pasal pempan ini, pasal pempan di mian. Ubus pasal itu bini apa atau tambah itu. Pasal ini pasal niat Mekbo itu mian ini bangke o bagas junub ubus pin lumihan ni pin junub biki duk junub haje ada saja duk biki penain. Ubus ini Mekbo Bangke mandi junub haji ruk diki pinte dua junub si enu le sukre pianun makazari biasa kon haji Amerikin bisi menjele makazari Niat. demu anian kuma ini obo sisab junub keo duk husul pandisi lau jumaat isi sunat di kabel jumaat lain bang sebe muhtalim samian. Biasa pun naya pendisi lo Jumat le, pisi pendi junub le tu boleh pergi, ye menceh junub le. Temek niat lagi teman di junub duk mandi Elo Jumat ini. Pasik le. Gere sudah dua pendihin. Gere ke pendi junub duk menceh kah ini. Di mekian ini berembuale, biar si mekerendehan haid duk Elo Jumat sab. Atau anipas Elo Jumat samian, dembu anak cependiren. Pasik Jumatin si haid, pasik Jumatin si mipas le sayid benar. Ubus nasi ini perempuan bang dua wajib tersebut pendidikan, yene pende junub wajib sebagai pendidikan, duk amati semua pendidikan. Ubus pendia malik si Abdu yene dua pendilin bagas junub ye ubus mate dua pendilin dua beko wajib ini tandanya ni ashabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Israel sini lesi Uhud sini be sahabat le si Ini kalau ada zuhurin Umar bin Yasir main Hanzalah Masih apa si Uhud dembul iye rimpor spesifik tu Rasul keluaran Pakai thala malumannya pakai junub iye pakai semua sandal Pasik sebab bono angkat bisa lebih suci. Betul kelai untuk bisa nama sahih. Sekian pagpano, pagpene, pagpia sekian ubus bonoin pagpia na. Orasulin pagpane mati mo biya. Kaya mo na maintain si pitumpu si sahih. Supaya yang ini cuma namanya Hanzalah biya. Lai tembu aman musim biya. Antak tersulat. Pagpayam na kaya mo pitumpu biya, ganya hininan. Gania, kekehirang ni atas ini. Yang buat memang siapa pernah mati, lain ini ruklah ada samian bakat menuin, ubusnya
Boy metak pisi. Siya dalam yan. Tapos, napanagis Rasul itu. Pagpapa may sahabat sendiri mengambil medai. Rasul Pinoy itu nangis. Buyan pwede na side na basta dengan dia dalam surah saya dengan direct sampai si Itne si Silvesit dan si Hamzah bin Abdul Muttalib lahi pitumpu bakat dan putuk bahan na kasama nggak tak panagis Pember momen tak panagis baik pen nagis pinne ini pinne tandaan yang pinne ngalasan ni pinne bahasa agama kun pinne agama Islamin samen pinne kehilang nen pagas jima pinne sandan ni lebui gaben na butanna mag-ine sa amin pinay sa waktu tekir pinijari pasik pito smati temono ako ito piniti apin na pinandi si Jibril ito mga malaikat pagibasa temono sa amin ini natandaan yan lai bang nen ine juno ge manjari na pinamikubur sa mantara kita suci bui sahid na iya Gana suci gana sa sirambayan, gana sa pinandi, gana sa kinuhan, ala sa bangsahin kita hantin sa amin itu gana yung magsiya. Bembo amihan, gaya manjari kinugol, gata kubol, behel lu ang manine, bangga pwede suci wa malaikat sa wahin tanda perkara Neko pero abdu, upamanan niya tu sa amihan, itu juharaj lasang Allah, bagas puas tabayang pajan, juharaj ubos kami makapandi, ubos sa amin pinti aksidente rasa mula atawa pinti pinetek kasi inkibetain, gaya manjari andanan suya makaka, sini sa amin gaya manjari pigyan agama Islamin sa amin kalanin supaya ito suci pigyan, sa gaya manjari pigyan dalam kubur ini. Dumeni haram, dumeni haram pagi sandani, hansala dumeni haram, malaikat mendin supaya tandaan pinigil sikit tapi, tandaan ini junubin gaya manjari bangkit suci. Ya balik yang mandeme kesejak tapi si manabian. Amban panagna na pinti pagsuci TV ubus sa atas mga parakala pagsuci pagpandar pag-ail ubus do suruh na ipikita balik si pagsambayan TV sa amyan luhin ubus alhamdulillah pagkaste eru TV na sa madalang luhin yan masara TV na yan parangan dikit TV sa amyan bakas na masara TV pigi at pandihin even gustan pentindihin, even pentindihanin, ang mga kusalo, pagkastep sarati binahin naman, kituhan tibili. Yan, mandikit tibi juno, do kumikandahan tibi mga makasanganak, do ay pinandihanin, makasanganak, do juno, do makasanganak, do kahit, yan, do inibim isindueli, do ihtilam, pagkastep saja misalnya, Nus natun mian tibisrate kung puingge pagpendi puingge pagpendi mian tamamen bisratan bi gusti kita nga ka parangan sa mian mian kan kedo tibi tinen mangmangga ni ang tumendi elebele lesi mga lumian magkaagi kita bikemo sabi buniti orang kita bakas juno bang kita bakas samin na anas tibi sa hajar diki ubus tuk dibikin sa andahan tan bisa inuyan yan umakas agi tibi yan bangsa bakas nganak bangsa bakas nipas atau bakas haid yan akan terus asih ini mesti mandi sa yan sali juga kaisa abdu yan ay kapandakan dan pinama yan bakit mandi tinimendihin yan ta'mimul jasad bil ma suka pin latag tekemon baranteri buhay bangkit man di samia kapandakan kisortain duk etin kemurahan etin important etin lahi basta bangkit aja makapandi bangkit makapandi ubus niyan kaisa pinindam niyan kaisa sumigit begdiat abdus yan kerue bagus kita megdiat yan us yan suai latagte buhe ini latagte baranten duk buhe duk buhe kemo latagte baranten duk buhe mentele kemo diyen bebendi shortcut shortcut nen shortcut nen us napagposkan suci
Dakan kita nagdueruwe. Dakit yung nagdueruwe we mian pinain mian kumpol mian Wala tabas sa gara tabas sa wala ang banbi banggapan kasi. wasi so asa pinakemura pinte ko ako pinte abdo pa ko ko tao masa ko gapo mag-aji bus leman ko pinte sa mendiyo. So kuno ito pa kaya na sa amin. No ini asal pinakemura nete pinakemura sa kita pagay hawa important rin bang Juno bisumi asal diyan emen tamalan ini pinakiriaw ani sa amin gusto tingnan genero pinte mian usat ko si maliklay to pusrulay sabi ko kukay kinda macha pinte asal patang maganda importante pagay asal si paganda gasulin mian pin rasulin يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. Open na kami kusugulan, magdakin na kami kagis, yakin ang magdapaka, atin maganda, bigyan na si magdapaka magandali na pagpurong na sa amin ano, maganda magsakal maganda ka. Hindi na siya maganda ka. Maganda ka. Namus ayan, magkita maganda lai, sa magdalikwili na sa siya kalan din, yatin magdambuha, yatin jima, namus ayan pinginangin. Maganda maganda sa amin. Ubus, ayan, ganil may binasa, ganil sa taman tuloy kitab, ayan, ganil may binasa. May pinain, karong itawa-tawa sa amin, ano, ayan, inuusa. Ganil, daka, magbiru ganil binasa bang kita man. Sa amin, tawa na sa amin, dalam kitab, kita bisa mabahasa asok, mabahasa malayo sa amin. Ini amban ka, kada provision, pinakemura. Pinakemura, sige tibi. Pinakemura, sige tibi sa iyan. Tama sa iyan. Dahil kita nagkukyaw. Ada ka. Ragi ito sa amin, okay, naroon kita. Importante, nagniat kita, noche, nagniat kita noche barante, na amban ada sa hejele, junuble, Nubus ini kemuran telinga buat sahaja. Nubus ini lebih penandihan ini kisah Juno. Kami ermen ni ada. Ermen masuk pendihin. Kisah bagi bekas Juno. Kerue abihan nanti makas nganak ubus na inunen ubus na idanen. Ubus untuk makas ilah asih ubus na idanen. Ubus ini pendama penandihanin bang mendama mian bekas pekkawinan. Ubus may niya alay sa amin may tigitin ano bibigta-bigta sa amin ko ito may inuit suru ubus magtek ka saluma mag-imagine ubus na petuli asa petuli sa tawar sa petulihan pintin naginip din niya na upinay na pinay pindama sa amin ubus naginip pindama naginip dibigyan pagkaw naginip asal wazib subay kawandi hindi ko ano sabsabihan ubus ini memenendihanin niya pinne kiltitaul khitanin magsonsol ubus niyan bisan pinte ka Kepepesik sila kepepesik wajib subay hitin kita pinendihan wajib pinendihan subay ko mag-anin naman abdo magdugto siya magtalatala sa amin bang pinta lu aja pinta magpapahal sa amin pinta kakatalahat sa ime ini ko pamanin kung ito kita si dalam TV ito namin TV kita ini dali ato na dalam TV so dalam sabon tabi neme sabon lu dalam sabon ini meluhin yan kayo may dente magkuantang may dente sa amin pinta kita yun tabi yan magkuantang dente nus pinta na lu si sabon tabi atau may TV kita sa amin pinta may magsinami board nagaraman ako ito tapos abe Lubos, lu kita membayar. Lu kita memang misalnya. Nah kalau satu membayar, nak pasal ke peguan ni, begitu kita. Menin, saya, bang peguan menin abdu, plesanin, bang ni apin tepaman tu sama ni wajib suai pendidikan. So bang peguan menin saya kita tu mai apin tak sama kalah dengan sama suai kami peguan paglesan ko pinin mana ni. Ia hajat manu si senjawa tu sama lagi anu kan, kami anu dia mencari. Agak lagi suai mandi ini. Kero soal haja, bus pagkasari kaya magay, bus naman sa amin. Importante nan basta pagwa man ni naman ka o ha plasanen, isuway ko pinedmale, wajib pinendihan. Ko betul si junubule si menule, so mangero ha plasanen, ini sulu gero. Pidi bisuway ni so pinendihan kero soal haja. Kaya ini tel perkala sih.
Kesa pende mandi wadi do itu do wali mari ya. Dua ini bang pewa sekau dua ini kesoan wajib yang menjadi kini kisu mandi. So megua bang ko mandi mas abdari sa kana pro mana lai. No so bang mangkin tienan mandi bang pewa bang ko hablesan interesanu. Ini mandi saya. So bang kuasa mandi yang hablesan bangga hablesan lagi senyawan lagi semek dua bian. Wadi itu kanu, sesuai dengan mencari sesuai pendidikan dulu le, biar kesukaan aja. Cuma gua bang komandi kan berapa komandi? Ini polisi ini hari kan berapa komandi? Saya, biar dulu. Nubus, biar baik kita kisi tak dulu le, bang kemurahan ni tak pandangan ni, bang kita mendijunu, megniat duk letak jahat kemon baranten, baranten duk boleh. Us upama indama dia asal lege tet mana gay ko kompon me bangero ko so anabun so pe sinabun ani na to so pe ine dunga binarasan atau sa ingge so sinabun sinabun pe ke pinta sele tela sa me kapit tela pa so me nebus asinin kai te besrain tu ta'mimul badan bil ma mo ya sabu no sei basta lisima elu haja bohe haja ini bini baran dah jalan tak buat sampai ke mana suwe ke ini suwe ke itu dah ke luar suci ni biar ini baran dulu yang ini juga biar nubus tapi tak doh dia itu asal gagut kita mangkulang gak pernah rumah akhir itu ampan asal suwe eka biar kehinang din atau suwe eka usaha dia atau sesuai ibadat dia. Tapi mian bang pinek ka dan efek pendidikan. Bang pinek kamu begitu si enulai si mian ini si waktu Islamian dia kumpul me penena. Pagduro ke pusok ke patu suci sa ini begini kumpul. Dah sudah gua asal ini Islam ulama kita bersama suci kita bi. Sudah gua bang pite pagi ini kekehilangan dan ku itu saya mian mian ini mian pagi itu mian ini syarat penutan ten bisa ekor mereka dua syarat eten Allah subhanahu wa taala bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lumian ini men pite Quran syarat Quran samian ini men tebesraten bi niat do letak haja baranten ke untuk idule sahne. Cuma gua pikir Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa betinin ia berpesunusi dan Quranin na ia isa betinin pibituan segitibi. Ini ampan Rasul pemantil ini delumian memurahi. Ini ada kita belai bang memurahi kita atau menghunitin atau keelaan. Ini kaifiyatul usul. Kuing gepinne suwe sunnah ini sunnah. Si sunatin kita hantiri bang tinginang tiri ekka tedo ti bahala tiga bangge tinginang tiri kita nagdusa suway para duhin de helumian bangge tinginang tiri dusa sa kita tamatamo say lawas ini sunnah kuing gepenne bang kita mandi etinan pemandi sunnatin bang kita junub atau bang kita bagas kandaten di samian jima ini be anu beli bakas ngadak bakas na anu beli ini be sebenarnya so sunnah ini dinne ya sunnal mughtasil muraatu fi'l Rasul sallallahu alaihi wasallam di kaslihi pa ini pinne bustan ko ini pemende Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah pinne si ini mendihin bagaimana sekisa yaqtasil yadayhi thalatha bighasli yadayhi thalatha ini tengah-tengah ini suwe pinne kosoan de pinne tangan den mintel say sunnah kana ini dua makai malik indama makai mo suatu kita kasi mintel ini sunnah ini maksudnya kita paham kita mesti sunnah itu sunnah sekisa sunnah dan sekedua thumma yaghsil farjahu berkuas makin pinne kosoan ne ia di auratnya kita katakan suatu tangan Umus kosoan te yene aurat dari sana. Lela negeri dari kasi do begini. Ubus siketelu
makin pinne mag-aid. Thumma yatawadda. Makin pinne mag-aid. Isa musok tangan keruwe musuhan aurat itelu etinen deun mag-aid. Ini si waktu ye mian bakasin. Mian Jima. jima. Us ko yung kapag-ilin. Balik. Ko yung kapag-ilin, asal ko il sambayang miyan. Ko il sambayang miyan do. Gani ale bidaan mian kalwudu ila salat. Mian ko do pin inabinin mian igailin ko il sambayang. Ubus mian ubus ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا. Ubus telupar kalamian, makin pinne na tapoy amban dia takok ni prinsip prinsipnya mintel. Mintel lu pinapihan we ne bohe takok na mintel usamian. Ubus mian duempen asal bukok li inuin asal pinano. So te pinano pisi ere bungkuk tini. Pinasik. Pinasik ini sih, ne? Sih. Iya, Rasul sallallahu alaihi wasallam berfirman. Ubus mian summa yufidul ma ala sa'iril badan. Ubus pag-ubus mian makin dipinne tatakne ini mian baranan ke untuk boy. Pag-ubus magail pag-ubus awe nata iya tagna mandeta kokne mintelu mian sampai pisi pinalabas pisi bungkuk anulay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabi ano. Ubus pag-ubus man hinang na maratawag na mian. Makin pinne latak na baran den kemon dukbohe. Makin pinne latak na kemon baran den dukbohe. Ubus mian badi am bishaqqil ayman. Agnanin gustong panglatak na baran ng malik indama. Dukbohein puwas ang banatagok ne nata iye pisi kemon baran den sumegua ini amban kaanban antag karaman di sana mintel bisa perkawingan. Kok bani sebaliknya, semalik mike do ilmu Rasulullah SAW misalnya bagban. Ubus badam bishaqqil ayman thumma al-aysar. Ubus mian mintel lu ambang kanawan sebaliknya makin di sapenne latak ne mian baradan lupohe mintel lu nisa ubus amban ini amban amban antag bibangan sa amin. Nabus, mintel bisa na sini, latag kaya mon baranin dugboy na be. Mintel lu amban data agok na sini, mintel lu amban data baran, amban kanawan awe, amban kanawan tuk amban bibang sa amin, mintel lu minendem sa amin, ubus latag pinne kaya mon newe ne baranin sa amin. Ubus sumegua pinne, mian pegeme ponsot tinin pangketek kay penanano bang niya dapat sumetin na sal pepihante bohe ubus ne dewa electri sumay pinipian bohe yung ketek kala taghat kita bohe sa no kanu ge pas bohe pin na pege ang may ano diretso piso electri diretso bohe periawa ge pan sumay susut te bisamian me dewa electri samian ubus tuk delentenge tebi tia penetutu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pinne walibtain wa dakhil udhunain wa surra wa sabi rijlain kemon ini bini kemon eme ini samen subaitan asal suwaktu kita ngalatak na baranten nukoe subay asal bihante susut sayen duk buhain palapa ano kisi barante kemon tangante inin duk nian dewa elekte kedua-dua duk dewa ponsot samian duk ini sayen subay anante berkuhe si waktu kita mandi mian ini junub sarian. Ubus yan kemon pinne asal bang makasari asal kita pian buhain sumi pinne payamandi sumi guatin asal pinne lagbasan piboy sami. Sumi gua bang napin talay me problema atau asamen pinne me ine binin me so besi dibisar ni pinne me maksuri ni me jabira na ano sabi inuin me inano me kolong sa men uski kit kan buhe sedino le basta inano halag sa pinan buhe pagigipin tay me darura yen gita ang kung inadan o pa na i tinen ano si pinalabi at sa buhe na yen
kini suwi luka. So mga bangga iro asal bang niya dapat kita asaan awatin asal importante suwi pinasek buhay isi ene yan baranten kemon supaya latag baranten yan banggitin. Omus dalil din pina Aisyah radhiyallahu anha hadis Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tasala min al-janabah yabda fa yaghsilu yadayhi thumma kemudian min hasan al-akhiri mian si waktu pin Rasul sallallahu alaihi wasallam pin bekas junub pin ngosok pin tangan ne ubus ngosok tangan ne telu ubus aurat ne ubus magail il sembahyang ubus makin pinatag ni kemon baran den dukboy amban amian ko amban bim amban karawan mabibang duk kemon pindagan ta kemon sikan boy besikan na boy sa men pinubus dan dili si janabah ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yung sanian yan pandakan dan abdu yan ai nabi ni taan den bang pit kam ke kompol me kita bisa buat lay nasay papap tabi yan menu lay kita bisa sunat nilay mintelu ang oso yan tangan oso aurat duk magail duk baratan kemon mintelu sa men kunya menstrul duk pihan ti kemon baratan usman kin kita bi yan tinen mangni alay batang magsabon pe nabon ne pagi bangga iyan bisa kau nabon suci ne kau emen pe ne agak ni tipsar tu siguro mi sampo ne sungai uwa bangsamen pe bendilo suci kau insyaallah tinen tu Allah subhanahu wa taala makin magail makin tinen nambahayang harap tu Allah subhanahu